turabasuje rero kandi tunabahaye n'ikaze rikomeye cyane hano kuri F1 Rwanda. Tuba tugarutse nyine kwiganira ibintu bigiye binyuranye ariko mu makuru ajyanye na motorsports. Ubu rero kano kanya hari inkundu rikomeye cyane kumva abantu bose basanzwe bakurikira Formula 1 n'abatayikurikira. Ubu nibyo bintu bihari, nabonye no mu binyamakuru bya hano biriro ko mu Rwanda byose byabivuzeho. Hari gahunda yuko 2028 hari ama venues agomba kwiyongera kuri Formula 1 calendars. Hari izindi Grand Prix nshyashya ishobora kuba imwe cyangwa ebyiri, ariko iyo gahunda irahari bitewe nuko hari impamvu nyine ndibuze kugenda babwira imbere muri kugera mubibona nyine bakomeje kuzana mu Rwanda ati u Rwanda, South Africa, Argentina, Thailand, mbere harimo na Morocco na Nigeria, ariko noneho Maticos ari kugenda aza nyuma. Nigeria na Morocco ziri kugenda zivamo bavuga bati ibi bihugu tugomba kubishyiramo Grand Prix yacu nshyashya kabisa muri 2028. Ariko rero muri ibyo byose uwo bita Dominicali ni perezida wa Formula 1 muri 2025. Ubwo turi kuvuga umwaka ushize nibwo arimo aravuga bati ariko ibyo mwakora byose u Rwanda ruri serious. Tiyo turi mu biganiro n'u Rwanda mbona abayobozi babo bari serious. Nta kindi gihugu yigeze ashyiraho byibuze aguga comment avuga ati seti South Africa tuba tubona bari serious. Hanyuma ababyibuka neza Lewis Hamilton umwaka ushize bari kuvuga ati seti kubiri kuvuga turashaka yuko Formula 1 bazageza no muri Afrika, ubona ari ikihe gihugu cya hostinga Formula 1. Wati nageze mu bihugu byinshi ariko ngiye nabonye u Rwanda. We yavugaga u Rwanda na Kenya. U Rwanda na Kenya ni ibihugu byiza biri ku murongo bishobora guhostinga iyi Formula 1 bakafata Grand Prix iri ku rwego nk'urw'ibihugu bimwe hano i Burayi rwose. Ati ntimutinye ni mubashye. Ubwo rero nuko nguko byagiye bigenda, ariko ubwo tubasubije inyuma gakeya abantu twatangiranye bo ibintu barabizi guhera muri 2024 natari 2023 ariko ni 2024 nibwo ngewe 2023 nibwo ngewe natangiye kubabwira yuko u Rwanda rwasubmittinze bid yabo muri FIA, ariko by'umwihariko muri Formula 1 yuko bashaka guhostinga Formula 1. Ntabwo bari bashyizeho umwaka bashaka kuyihostinga gutangira kuyihostinga, ariko bari bavuze ko bafite ubushake, bafite commitment. Guhera icyo gihe abantu babibonye nyine umuyobozi w'igihugu Perezida Paul Kagame atangiye kujya agenda mu mavenue cyane cyane Monaco na za Singapore, hose agenda ajyayo ahurayo n'abayobozi baho. Urumva iki kintu ni ikintu kinini, buri abantu benshi nibazi Formula 1, ariko buriya Formula 1 iri ku rwego ruti igikombe cy'isi muri attendance, muri uko bagaragariza ibintu mu mafaranga, ibintu byose na hosting yayo birenze igikombe cy'isi. Rero ni ikintu kinini cyane. Ubuyobozi bw'u Rwanda bwatangiye kubishyiramo imbaraga 2023 bushaka guhostinga. Murabyibuka 2024 bahostinze iyo bita FIA Awards Winning Gala 2024. Hanyuma rero hari ikintu cyabaye muri uyu mwaka kidasanzwe. Ubundi u Rwanda rwateganyaga yuko byibuze bari barabemereye ko byibuze bashobora kubaha Grand Prix ya mbere muri 2030 aribwo yazagera no mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ejo bundi haba ikibazo, intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje guteza ibibazo, ituma bite n'ahantu iri kubera Iran irigwa irasa ibisasu muri za Qatar, muri za Arabia Saudite. Bira bihugu byose byo muri Middle East byose ntago bigihostinga Formula 1, kandi mu ntangiriro z'umwaka baza byari biri kuri calendar. Urugero nka Abu Dhabi yo Grand Prix babuhosting bamaje kubona ko batakihostinze, bahise bayihera Malaysia. Ariko iyo bita Arabia Saudite, iyo bita Bahrain, iyo bita Qatar, izo zose hari ama Grand Prix ariko umunsi ntaza. Ibi rero bavuga yuko byateje Formula 1 igihombo kingana na miliyari 500 z'idolari ry'abanyamerika. Ayo ni amafaranga menshi, miliyari 500. Icyo ni kimwe cya kabiri cy'umutungo wa Elon Musk. Hanyuma rero ikintu cyahise kiba, baravuze bati ibintu ntago bizakunda uyu mwaka utaha. Aba bantu ntago bazakira izi Grand Prix kuko nubundi nyine baracyari mu ntambara,
kandi twamaze kubona ko izi ntambara zo mu isi y'intambara yatangiye ntabwo igipfa guhagarara. aba bantu ba Iran na Amerika bishobora no kuzamara n'imyaka 10 bakiri muri izi dondi ati rero twe tuzatura turabihomberamo. Nibwo bahise bapropose kongeramo ama Grand Prix mashyashya, bacyongeramo Rwanda murabizi twari twarabisabye, Argentina nayo itisaba na South Africa, hanyuma Nigeria na Morocco nazo zitazikubitamo, ariko Nigeria na Morocco zo zari zisanzwe ziri muri bid yo kuvuga ngo Grand Prix ije muri Afrika bayihande. Niho aho hantu Nigeria na Morocco bari babidinze cyane bati nimuyizana muri Afrika muzayiduhe, bari mu rugamba rumwe n'u Rwanda ndetse na South Africa. Ariko iyi ntuza yo noneho iyi nkundura yaje yuko bashaka ibintu byihuta ko 2028 nejo bundi, ni nyuma y'umwaka n'igice, ubu turi mu kwa 8. Ibi byo Nigeria yabonye ko itabishobora nyine itabagezeyo, Morocco nayo isa nk'istepinze back mukunda, ariko u Rwanda rwo tayari ubu ngubu usibye South Africa isanzwe ufite umuhanda zicamo, umuhanda bita Kiarami. Dair muri South Africa ho muri 94 uri kumva ho kabisa hariya muri 94 hanyuragayo kabisa Formula 1. Mu Rwanda rero naho ikintu bahise bakora, bahise umva kibuno mpamaguru banyarukira ari Nyamatafi n'ikibuga cy'indege, naho ngo batangiye kubaka umuhanda, abantu bajyayo bazabireba, batangiye kubaka nyine iyo stade igomba kuzajya inyarukirizwamo utu tumodoka twa Formula 1. Ikindi kintu gihari, Argentina yise yikubitamo ndetse na Thailand, ziravuga ziti muduhe iyo mwari buzahe Arabia Saudite, kwa Arabia Saudite ni kirimo, cyangwa se izo mwari buzahe Qatar. Ni muri iyo nkundura rero hari bavuga bati izo Grand Prix zose ziri mu Barabu muziduhe, ariko ubwo nyine urumva bato ntabwo kiri mu Rwanda na South Africa gusa, hajemo na Argentina, hazamo na Thailand. Ariko abantu benshi b'abakunzi ba Formula 1 bura bari abazungu, abari n'abarasiste cyane, bati muye Argentina, kuko Argentina yo byibuze ifite n'umushoferi, ifite n'umudriver uresinga muri Formula 1 bamwita Colapinto, aresingira muri Williams. Rero hari harimo n'umudrivers wabo nayo mufana. Ariko ubwo ngubwo abantu bagiye muri rally yabereye mu Rwanda ejo bundi iyo bita Gorilla Mountain Gorilla Rally, bumvishe Minister wa Sports yungu y'umukazayire avuga ati murabizi yuko Rwanda turi muri gahunda yo gushaka Formula 1 Grand Prix hano, ati nagira ngo mbamenyesha amakuru meza yuko ibintu bigeze kure kandi bigano ni byiza cyane. Umuntu ro nkanjye usesengura ibintu byose mbibona, nahise mbona yuko iyi borere hano 2028 biri hano kabisa. Ubwo rero iyo ngiyo nibwo busesenguzi bwanjye nabaha, wamwaye mubona amakuru kwano batabisobanukiwe, ariko ubusesenguzi bumwe bw'umwimerere kuri Formula 1 nta handi usibye hano kuri F1 Rwanda. Rero ubwo naho ngaho ubwo gusa ikintu gihari muri weekend Formula 1 barabageze aho bita mu Buholanda, aho bita Zandvoort, n'uwo muhanda baresingiramo. Uhashize ibyumweru 5 biri kubise bataresinga, bari muri summer break, bafata summer break bo muri iki gihe nk'iki byumweru 4, ubu ngubu bafashe 5 nyuma yaho baviriye mu Bubirigi. Ubu ngubu mu Bubirigi ni muri Hungary hubwo. Ubukano kanya ubu ngubu imodoka zose zerekeje aho bita mu Buholandi, nkuko bisanzwe bagiye muri break. Kimi Antonelli ari ubayoboye, yarayoboje Lewis Hamilton nota agera muri 40, ariko si menshi cyane gusa sina makeya, ariko haracyari Grand Prix zigera mu 10. Bamaze kuresinga Grand Prix 11, hasigaye 10. Ubu ni nko bari babyita ngo iki iteranyirizo. Riteranyirizo rero izi 10, umuntu wese ushaka World Championship ahangaha niho agomba kuba yigaragariza. Sawa ciao.